Nyabuti Mariba Abakajoki abeba kurubyako Abel Nyabuti Sokoro Suneka Ye ike baje ko bambayiga Warorene gaki uko imofuko kwa otata karaira no nyansara nkeiga Oko ende sabari Anyatari amasaba kanga to kupi Ega inga ye kae korweje tuo maigo na ne pass nge ruteke Yasa ne ro to konyete Ye Yato moira ne ngambi ya mono Abantu botange abala boli staff yonsi gato kono Kebacha Mariba Urero Yabuto Stage managers ya Nairobi na Auka a stage manager Kisi ya utange George asinyo nikiraga driver ya utange wabuge Kisi FM Enka Yomugusi Inka Ninka Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka jinse jesiko bunakoretu asore na Kisi FM Alright, abara kabisa ide Cameroon geto tunabire cya budokirense ya moya bono mambye kinsani cya Afrika ya mocho mojo motegereri ndosi ya subwa teretenka yo mugusikisi ya fam ebine biroto kukwira ya mase emeli okumanya ya ile kinguru mona sama gazeti ili tukuri lero nabona butambeke nige kosi kigima cy'umururi mu Mominchori mimenka yo mugusikisi ya fam cyabona butambe nkuru kwa Liga 001 MC DUDUS Liga 002 umukaka sikofu mkuu senior Dr. Professor Silvanus MAMIORO kigure 2022 kiumusaji na Liga namba 003 Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya asubuhi ndugu yangu, Mungu anasaidia kutoka tigane tetengo mugantiga turahobera tukagotiga gotera ngure by the way ngo murabakora tera ngangaje bakasi no kulisi chombe na bado gantiga Anyway, weekend ya kiarenge. Weekend ya berengia, sai no muyotorendere. Yes. Ende twarorere tukolinde lya Jumanne. By the way, yamabera ina mange sana. Ende botambe kwa kale na kale. Tukatongo buye yati buto isane. Ende botambe ko kumusabanyare ko tokonya ko tokoleta mangazeti ya tonyarete bunalikire. Yes. Yes. Tali kwancherelia. Tutali kweverereka. Tutali kwegekera nsemende yonse. Oh yes. Eli tali ya ene limo lyoka. Nigakoro kwa Nyasaye. Ere no munyanguru. Nende no munyamabera amange. Oh yes.
chebura botambeka bwo mbwate gazeti ya Taifa leo chitariki ni 12 umutinyi no yokana mwaka w'ikiri 2022 litukulie Jumanne kiroto gucengere myaka 5 yoburari ubuye ya KCFM chinga kijito gucengere myaka 5 igoro yoburari bwito ime ya KCFM ngaseti mbwata soko bako kwane ngaseti ya The Daily Nation tariki 12 umutinyi yokane omwaka yego 2022 litukulia Jumanne. Headline: Kalonzo rocks Raila coalition. Kalonzo rocks Raila coalition. Omuraiwe kya makia waipo musike Stephen Kalonzo Musyoka. Na ndeniga yorire turubo asoba mugwazimio lo moja. Iga wote babono ganga. Yes. Amendments inchire chia kurugo sa Mominchori makenara korwa se agreement yiri babegete sei. Bata consult batabeti consulted kuze byama binde bire me azimio batabeti consulted. Yes. Abwasa likire liuko gochia se register of political parties awote bange document ine korera amendments gete totalengo. Nibwa tubuga matena mangana yo running mate. Bono that is a yiga go checkero a deadline yo gochore running mate ya insire go ikange where Raila Odinga has not decided ngo gochiko running mate. Yes. No. Mugano oni gora sepe chegata ndima senga set ya The Daily Nation. Timetenga nkieke, but I think Kalonzo is fighting for his space. Kalonzo by the way gagotema konya miga ariko senanyora kabaga kero kindi koko choro kobe running mate ya Raila Odinga. I think so. Ni what are the chances? Kero kuligere wikero. Ekekera by the way namo tegerete sana asobo ime umugavana we county ya Laikipia. Nderidu Muredi. Ariko tebanga okero kuligere azimio la umoja one Kenya. Iko bwata banta bange ba qualified kobe running mate ya Raila Odinga. Lakini na ande mbare ready go sacrifice asoli oracho. Kwaro chono Saturday governor ya Nakuru yate betenga wikatonya ore running mate ko centro. Yes. Usekuru Mount Kenya. Lazima tonyore kurende running mate. Lakini you know ama NP ekero kuligireria kolengana naba changanusi wa magana siasa. Bakotebanga either Raila Odinga gose William Samoei Ruto ondebwensi utakete konyora chikura chisaine. Goso takete konyora ndio chikura jisano kanyore running mate ya ikorwa central. Lakini mwaro jeno nye mutua nero gwaga irio gina matithirio kotebaka na inche na bongi saine kuruka mbani. Lakini yere nate betenga inche am okay with anything inda ewa serikali have no problem with it. And akateba by the way wakole handshake na Kalonzo Musyoka, which was a good step ya leadership by the way. As far as politics is concerned. Was your friend governor Alfred Mutua, lakini pia amejaribu sana Machakos. Amejaribu sana Machakos by the way. Ino mulekera sepeche gatano lima senga seti ya The Daily Nation mwancho motegera ligoro yeli ukelio lyabetali kolikona yani igoro yeli ukelio Kalonzo Musyoka betaka kolika wichia register of political parties. As a headline ya gazeti ya Taifa leo, mafuta. Matajiri watesa maskini. Matajiri watesa maskini. Ukweli kabisa. Ikotebekananga amaguta aberega kubura sana. Anene mono ase county ya Kisii usakoli gere county ya Kisii igerega tichi county chiribono amaguta aburire sana chiri chioro kirie chia gose ukurubeka no gutindi kusiku kerengo kigura se ukurigia maguta aya. Bono bakotebanga chi petrol station inchiro gose chi company inchiro chia maguta chiangire gosokia maguta kurwa asaga chire ali asaka kwa chanesere asaka kwa chanesere like now the pipeline ogendalia bahangire ko yarusio asengencho batagetachi commentary goli mago chaka ko yasambasa ocha se chi petrol station chiabo igento kereka kotebekananga kubwata kana nekyombekeria Ibra amaguta arobono gari gwetene chi lita chi milioni chi minye lakini amaguta atumekire so far ne chi milioni kianda chuka. Let me tell you, DUDUS. Million. DUDUS a mad person. Ego kwanere yente yokuruba maguta. Mad person. Njirate serikali yote banga maguta na aroro lakini wananchi bakurobereni. You know, let's never market as a waro baganyeta. There is something the government can do. But kubali ukatae. Serikali nere fail it. Definitely. Because serikali chibi ya sanchire ya yes. Chigasoka. Bakatebanga maguta naro je muntu yotenete Kenya pipeline yokotebanga we have gosenga your excellency we have enough petrol we have million of liters gosenki asupa goseninki atayo. Yes. And trust you DUDUS. And I'm saying this with information. Chi petrol station nichi bwata maguta lakini banyakire tinse baganyete
ligo lilienda igo. That is it. But ekiombe kiriki amente Enjo kwa sababu kwa ne golinga ki ekiombe kia ipre kero cha kubwato kama golia maiya. Ba menta maguta bona torolenga kibao kwa. Ba menta magolia maguta. We cannot discipline Kenyans very innocent. Sesame kitu. Lakini mbare kutubwato kira maguta yare turukana turatumia mini kweri bakonya gusuru bro. Stata bantu bare petrol station bwanenjera babwategeze ende nkumetinga mujando yogo chagoera abantu baje bagenda okubeka maguto. And you know my Muntaku okwana renja. Let me tell you apart from chileni chikubekwa gosembali ne chileni chikubekwa na petrol asiji petrol station na mafuta ya kubura. By the way we biko ku petrol stations are equally dangerous. They are dangerous. Very dangerous. Machiko ya maguta nze ya Kenya tenete boni mwa maguta tari wanjero muntu gore by the way ya maguta ne kebuyu. Yes. Osakoli gyo komigana kora. Kebuyu is the quickest way. Yes. Egali la kolimera rende. Let me tell you what happened to be moiso. Obo tukubokira igoro. Dali la kolimera. Chigali nga chatigiru pa. Roje bo tukubokira igoro. Egali ga tulimera no musanyo ne town katikati ya junction ya Falcon. Afanya nini? Tole babere tueka. Ngamusu kumemonye nyale. Egabi. Enyegera keigo. Oje tele yeze bote tu. Anyway, arera ini bateme gusibarore gusige gokore gasi. Anyway, yo magado yo murekere tutus. Orobati onorora sipichi ya kabiri gazeti ya Taifa leo at the same time bono abana bacholiro no bagochikwanda chiskuru Professor George Magoha mu waziri aziguzara yigisemi igagotebanga abana bachagire kwenda chiskuru. By the way waitani abana chilifu chilifu 33 chimisano na 95 na babere mbachikogenda se chiskuru chiria chia national n'abanafunzi chilifu 245 mbachikogenda se chiskuru chiria chibugate okugani kwa bene n'ababorokigwa gwetani chilifu 214 chimikianda na 50 nomo nigo barachikogenda se chiskuru chichi county gose chiskuru chiria chia regional schools. Mwate tu wate provinces. Tu wate provinces na wate betenga shule za mikoa timeteze mikoa inero. Yes, lakini asamangana hichi county chiskuru abana aborokigo gwetani ya chilifu 215 batatu chiminya na 55 nomo na babo chikwenda se chiskuru chichi county. Alright, asepeji yakane gweke peji gatano bamulekera tumugano na kiensemelia ikurukunga Kenya kwanza amane nsemeli ikurukunga Azimio la Umoja. Yes. Bonsi batantaine nganga yinga kibako kora igoro ye issue ye running mate. Deadline kegendra to gusukange. Abuga se UDA bagotebanga UDA nere bwato muchando monena kibugo chore running mates. Ngagiwa ni bwato muchando monena. Ndi ntomo kanoyo. Considering bwato Musalia Mudavadi. No, I was just asking. Concerning Musalia Mudavadi. Ndio. Concerning mungwano kukunga Moses Wetangula no are kambi. Oyo onde bagoteba na acha kasalie matrix speaker ya National Assembly. Justice Muturi na chanero. Ndoje gari gati gashawa no are no ndoje main akimonto akuru unto mnyoki ukuru DM liende nyeli yo Jimmy Wanjigi no ale no moje waiguru no ale nesemo ya Azimio moino no ndoja abantu banda iga unabo igemineti kama ya Safina no kire Kenya kwanza. Yes, okay, that's right. Anyway, mugano inora sebeji yakane weke beji ya gatano yatura ranga na kibako rabaka bachore running mate. At the same time mugano no very interesting as sebeji yakane asabako tebage gange kiama kia waipaka kia kandle ngankira mukilia oyo kabero mugabana we county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko which kuliye kirgo kibugabana we county ya Mombasa. Ikine oyo tikiti ya wipe bago tebanga igago tebanga so far of course na ba atwale whatever documents lakini bago tebanga mbaramwa etigiti ya wiper yukorani obugabana bwa Mombasa. Lakini bine korengana fati bagote baganga etigiti ge kwanegete ko umubungo kisauni ukuruku Ali Mbogo nabo bagote barakini bagote banga nitakere gokorwa consensus gete baigwanane ngani ngo uguchikubwa tukuri tigiti ya wiper. Lakini Mike Mbuvi Sonko naje ko bakilia likubuli bugabana. I don't think so. Ndiara kubuli swali ngeko era Mike Mbuvi Sonko atakolete tamu ya ibino mugabane me county ya Nairobi. Si alipigwa kalamu na kwa sababu gani? Bunge la Seneti. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ufisadi. Sasa amemaliza.
Anyway, asipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ni watu roboting akibona ba wakili anene mono kurwa sensemelia yegekerete deputy president ya Daktari William Ruto. Wono ba chira seke gambero gopime ngana ya NCIC yogo kana mangana gete tabaise gutumekwa including sipangwingwi ukileta noma tualeta noma ebintu buna sijui. Anyway, yani amenyogiro gete yogo Kenya ni bwate biji sarakasi ndi nyinga sana. Omaeto kotera nkoro korosiri na omo bugichingero kwa Tony aterete iguru ya sipangwingwi na William Ruto na bekire gatiali bono ngatenga na giekora ba wakili bachita se kirambiro ekenene ligo pinga nga kero kenda NCIC etuguterale ngane iyo yamangana gete gutatumeka nga kero kende niga kuigereria kero kende chisegi enchere ya mogo seyende. Okay, magana nuri gasebeji ya gatano gatatungana ki abakenya bagendrete kurobera kireni cyintamba sebitu byokonie maguta nabo yiga serikali yagendrete gotebanga maguta na rororo agwase goterekana nga marketers bono baganyete barole amagori yawe cyo kubwato kuna Ipra I think in 15th which is on Friday. Yes. Aliye kiombekelibwe kirira kirigotangaza amagori ya magia wachora maguta na ende actually to goja kora truck chirobere tase petrol station oja kora chipampu ya jagira gokora. You wait and you will tell me. Digatoganye go banyo renga fununu Ipra nejementa maguta na kibaya kireti chato subiri tuone. By the way, asipichi katika gazeti ya Taifa Leo Rowadino arogonze kizana. By the way, omo bunge usirisia John Waluke wono igo amose miri deputy president atike kubolie kero kibora iwense amoko bokora ila Odinga ekiagerera no moke na ila Odinga ere miaka yega kanenga na bako korari makore egeraji kumutigera William buteko nyare mose mnoro gotebanga ekero enyanga wetagete korie manwa aye igeko ngya kunyi accuse ngana kibone go inga kimanu yego tyoka mune mboliga abu ile mse ine language yo so asmio no alitoka yuni aligura ekine chindoto muntu rarote mugaso John Waruke bone gagali Jubilee Wanagote William Ruto ini kuota mchana chindoto William Adike siasa hiyo. Epeje 12 mwancho moteri kepeje 13 mamolekere tomugano boy gonganga ki chipati chinyinge gosebya mabinyi ebinge byachakire gukwanerana libagali okokora nominations. Yes. Bangi akokora consensus abantu moigwana mwatigero omuntu oyo moigwetigiti. Segendi kiwa kwanire working by the way. Let me tell you. And I just want to say this honestly. It is working for you, dear. Lakini I want to tell you for free. I ganya koso lyokuige gendere kujakira litukolia Ramisi. Lakini I'm telling you enchira UDA kuri chitigiti chabo. And this thing is going to cost audio. Again tonkere nanchita sensemo ya UDA. Nayo hii na waunga mkono. Ekero banyorire nga the competition is very stiff. Ekere competition ya baire nkongu pibasi nyurunga ningo bako itigiti. They go down baru gintu na matemu. By the way you go wakora matemu scientific research. Yes scientific research wakora kabisa waboli kwa masuma bolio kwaira nili kabisa basi gogo bwa hivyo unapigwa tikiti. Unakwambia hivi by the way asensemo ya Azimio especially kama kia ODM mgento kana chikopa cost mono nchira bako ruchitikiti chao. Consensus is the best way. What the deputy president is doing inajenga sana. Ama egento tokugora nale mayaga ODM ero asichikati chiribaye ribaruete furi bataro chibuya oja konyoro muntu kuira no mnabono Mombasa trust yumi mnabono mungwana naro kunga Suleiman Shabal ebintu mbere batete rodi meta takukora iga Mombasa batete kokoli party nominations batete kwancheli goseningo okunguzana no konkoli ku ya for party. I'm telling you ungwana ro kuruko Ahmed what Ahmed Swamad. Yes Nasir munge omubiti no wara second hiyo lakini wacha tusubiri tuone nga ngigaraende naende I'm waiting indole nga kerokenda se kama kiri ya ODM ababunge mbalenga barachikonyora kurosoro kongorwa gusi like previously kigarati na romubunge ODM burunge bonde de kuraganya sobo chori umwa kondole nga ababunge mbalenga ba ODM barachikutoka kurosoro kongorwa gusi mbali na ODM gotebanga mbecho gete kabisa mugano nolege gore very interesting dudu sasa page 13 asa babunge bali bakubwata si president na Raila Odinga bate biri Ruto nga
leta babunga abo baotombera ne parliament igoliye budget. Remember the deputy president na threatening na cha mobilize babunge bayelie budget ya somwa kile gocha kugenda kuba discuss. Lakini there is one thing I don't understand in this country. Ngetongera kama garogia sinyirepi. Timati ngoraji kongira ligendeke. How can the deputy president of the Republic of Kenya barapingane ni president and yet was valid power? Now how this ababunga abusema abato bagochi kumobilize bayelie budget? Yes. No balenge kere a budget statement across kuna National Assembly unless balenga sekretary campaign balenga sebikale. Ebinte bakure izbone ganki batare kubi raise ile budget yetra bakomba. No nko iwana nera no moteri si file moibuka. Mungu shuka tukuone. Ngano ilo oranga jene CPG 13 mwache moteri gazeti ya The Daily Nation ungana kebe. CPG Asepeji akani gazeti ya Taifa leo Johnston Mudama bono niga mochorire umuswati Faith Muli coach koba running mate yakira kuri gibo governor me county ya Machakos mwana nura CPG 14 ngana kichi hotel bono chia chakire kwerobelia sengencho ya Easter ile next week abwa sebo igo booking ya SGR bakotebanga ya booking kusana in fact wa betonyora etikiti bono igago safiri we Mombasa gutumike etikiti yo mwacho motele mwana ino la CPG 14 gazeti ya The Daily Nation. Asepeji katani gazeti ya Taifa lani watoro voting akibono chikamuni chiri ya chikorosibo sibono basabire ngakerokende bayiguri baga bachia ako konyora chibando chiogosia kurwa NCA gusinse chisco ndeko keani enchara iyo bwate ba Kenya banda sechisemo imiyense ya Kenya. At the same time Daktari William Ruto deputy yense ya Kenya boigo rumura wiki amagia UDA bono nigo bagotebanga sinyirwe ko babwatania ababwatani baye bali baguchikuriye kero kyo governor me county ya Kajiado mukano nolege ga CPG 15 limongana kimu Rwanda libo bwaene bo manyabanto okia omtata achira sekigambiro gupinge kiombekirike rukunga Kenya Ports Authority asokurwe tenda yechi billion ibere n'ugutaisano ne mugo cya se company ya mumwa chimotereri yagotebeta korekata century wenerete. At the same time ikiama gya ODM bono niko gyaso ile naenda se account ya Migori igote magokora chinkwana goke ya maberera bateme ku avoid party nominations babuild consensus abantu bigwande batigera ne liba kalyo kanyore tikiti. By the way tukuri goro narenga Migori for my first time. I've been in Migori now. I've been in Migori several times. I've never been to Migori. Yesterday was my first time. Kwa Migori pale Homa Bay, Road Gopan, Kendu Bay. So Migori town, Migori town is a busy town now. Very very busy, but very hot. Roni ni batali bila sana. Ndenaka kekarempo. Kagenda by the way, kagenda paka sakuru kunga kiasali. Kikuria imenanya oleta by the way tunashika vizuri sana sehemu za Kuria. Watu uende Isebani kule Kihancha by the way. Noroje no tambo kagari ya boda. Ndo bakole kiambarosie bara by the way, barosie bara. Sometimes back kule kuna Kihancha. Maguri bana iko na airstrip nzuri sana hata nilipiga picha pale. Ulipanda ndege? Sikupanda ndege nayo. Lakini nilipiga picha pale kama kwa hivyo linga ki. Hero. Sei tomate kisikaonti. Igasu. Ndugu ate sune kaendu yani. Bwane airstrip we sibiri bwane running way. Ndugu ate sune kaneli bagali toketa ke. Muna kunengi tole. Bonde wobo kibuko nyara kuwo. Ikietara zibe yo. Doranyo le biashara bono. Wedere jombe chikolisi. Biashara yamba idin koto para chima. Igongwa gete Sirare town. Tinge Sirare town lakini nanyero cheke ngumbuga. In fact bale wante vinge piki kongi Sirare border 50 shillings. Yes. So I was very close. It's not far. It's not far. Very, very ali na itira na chile Tanzania alia narata ali menzi ya Tanzania Sirara ali nimbata basani na nyule mbeo ya Tanzania ali Tanzania baba Tanzania bantaba ngona sana ege Swahili tukagenda ona Samuel Bukuma ikwende tali mali tokosaba mochere tupatie mchere tukatebu nyinyi wa Kenya nendeni sokoni mukanunue mchere. Anyway, kumbe Kiswahili nitoke manyeti. Picha katano kutoka gazeti ya Taifa leo. Ebengiense mabagani toko sabanga. Ebengiense by the way, ebengiense na World Bank batabirenga ense ya Ukraine uchumi ya sali kilo almost half. Yeah, definitely. Asingencho yuko saga no kulinense ya Russia. Definitely. Bano niko yatebeka nilenga bano iko hatarini kabisa. Mugavana wa county ya Nakuru moske kunga li Kinyanjui niko bano atebirega iganga is banking on his work record to win
the next elections agutumike bintu bya ebiri akorire goche by the way amesh nje abagaba nanye ndi bako barank timetige second kuligia chiete goche anyway katika tinga seti ya the Daily Nation DN2 ne moleketa magana pigi ina kichi aberechi gotumeka ko tronyo molembe aseme kutano ao muntu ndebwense utete kuwacherera abantu na bechi pigi yako linga ndili bijana bechi pigi afumo gano nole bo igoro yesake ya muganda tikwanire talia ye bako celebrate miaka 50 yobokora libwabo lafu bintu mbire binge bitangasire bya saranki yango na obituaries wego cy'abantu bari batunyorire timitiko sino bwatekende gostorigererie kimolekera sama gazeti ya litukolie juma ne bunere enaro ya gazeti ya Taifa leo mbakwandeta mangana ya marwaire aona bokwemanya elindo nyagwetie lya boikeranu nganga kiwente koragera abantu muri bakoragera injira getere fani nabo kwemanyi boikeranu elinde naye nalyo olebeke buronge kiafya ngibona geko gerekero kwiganga bakoragera injira jinko ngwachaka ko mukora maiso go chesende bono lyo lirayo nuko tomochoko gukoragera mwete umuntu buno uyo mwete nabonda murwani nyetaririchi kurireri na gote tigabuge gotero mwaka tibotonyoro muchanda teto genda gaserugi chiko solida bakosolia ase Taifa leo tebakora sense mwe chiko solida gaserugi chiko solida bakosolia by the window team ya Kakamega Homeboys bado nere tangani 8.53 na isato ubwati kwa task 47 City Stars 42 Gor Mahia 42 boigo Bandari point 42 go sieka isano chingi ya Bongereza Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham na Arsenal na chio chile enambeye muibere isato go ikaisana soma choko yo aseke mina nekeneke mina nokia La Liga na kyo Hispania Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Atletico Madrid na Real Betis ngati yeji timu chile chile enambeye muibere isato go ikaisano asoma choko yo aseke mina nokia UEFA Champions League ritukulia rete timu ya Bayern nibara chikobasoli na Villarreal na boiko Real Madrid bakongontane na timu ya Chelsea ase egeti kurukunga Santiago Bernabeu Santiago anyway acha tuone ile takayoshinda tunaitakia mazuri sana hamna tatizo acha tudondoke tu tuingie wapi leo hii dondo tunaingia Katwana Tharakanithi Katwana Tharakanithi wa Midhomi Njoki Midhomi Njoki mirawa nongo tokerago by the way musacha karase familia kereke Mungu atebetengo mukungu igakoro sienka nakumbuka kama jana musacha geta gerekora mukungu atagere koro sienka musacha geta gerekora ale debinto bikorosi ale debinto bikorosi enkeria egere umugungu babere bundi nero koreta material umugungu atekobe bundi architects yes actually omosaja ale debinto bikorosi enkeje bwenere bona by the way ime ya Katwana Tharakanithi musacho yo by the way na nyome to mukungu mbuya balemba menyete buya ba menyere like 6 to 7 years ba menyete buya sana nakona kuria mamu lakini katika bere igo musacha alende kalenge buya ga onchuka agachaka gutwara etabie tali yakagwaida mona akaba kagochaka gutara hapa na pale uchakanyulire akachaka gusiba agantukaye gake ine kabaita yabasa akachaka gweonchora bone tabili ya butambe karuo kintu kitike kaba by the winkelinga igaikero muswatyo yakaba umwoba kegoro musajo agachire wake okeli bituma bike okeli chibando okeli chingendenke bintu biremo ogenda uchikunywire bintu byaye rafungi kero akaikasa ko chakakoni yanke yemo baada yengine gekoroto apana pale umuswatyo yakatwara ubwo bangakero kene no ni chimbuli jire sikane chiombe muhako yibono nacha abase ko chakakoni mukungu yakana cheki na by the way akaimo gichimbuli chionzi yakaira sobo ai akiraire chimbuli sobo abagaka bekenyoro bakagikeria ngana ibakamotabi no kolengana nekemira kyo mugusibinto mbiri ko korugo ngwe turutumborera ni chimbuli echiuka ayabuno musubatu liko kwa chimbuli jiseino mugungo lya kateba sirudishi ngo tindi ko ira ni mbuli echo kisa na kisababu ngiye korota liko ira ni chimbuli ayo mwako yo nyobaire baire bobaye gekoroto injembe getegwita sikemi gete baire bobe chimbuli jino boire nguchare koni na ndije najiguraga igona akora chikondaga kabuka njengo jirisi asa go jira ni sobo no agurete ngoli agateba nga tindi ko iguno egento mugo kwana chimbuli chiri wikanchire kagachira sobo by the way asinge nchako teba nga umuhako ye nguchiare go chionia yes
bono abakaka bakamugikiri bakamutebi ngaye bono gwachire mamincha nekemira akia gesa kwikyo so dira gateba batali ngende mamincha nekemira kubwago chandeka nenibo yane koni gundoche ndikoli kemira na ane dali bese ijya kugikoreta ga imbwata abana ine manyogiro tige binte biki bisaleke Oswazi yake agira yorangora agateba naende buginga ngwe chiombe mambingo imukibono nteme mugagoria gacha kabera kasi kumbili akajikumuikaransi muzwadi yaka matebi tegerera paka nchi ndaje kukwanda dali ayo goje kungwandira kiri paka kerango je kukwandira ngatebi na kiwenda koba wikabono mbara kwandira lakini mukungu aje ko mukungu nabwata mamacho yo kuire ni bosobo mukungu aje ko sakuri yale ko bangusia iga ya buto abana twere right depending ngekero kuenda down ngogorete mboli yugo sengombe ndio no ngakugura kuja lakini okay ndaiti kwenda line iyi bae ndaiti kukwana into kereka DUDUS because time ya yale okay ndaiti kwa address yo musacho because igento kerete to bombo chuo ne binte bi musacho ya chaka kulia ndagera digitogoria ngiya to basa kuerengani n'abantu bande onye tubwati inguru chiyo gukora ebintu bune bibagokora utake gukora bo lakini komaye tubwati inguru ndio to basa gutaka kuria ebintu asinge nchabasani bagoza abantu bande uroje bakuria ebintu byabarabo babwata mamunyora babwate ebintu byabaye tubwati utagete kuragera ona bakuragera ji hotel ndio ekobetereri mbakonie ongego konia abantu ongego ebintu geterindo onyare ko measure up to their standards menya uli true to yourself and true to your means igento gicande tabantu abange DUDUS no komenya ubugima gitotete kogokia abantu abange lakini tubwati means cyo sustain ne lifestyle yotagete go chaka komenya menya kurengana nekerengo kiao exactly onye kuko afford chai ya 5 bob basi hotel ya reserve ndio menya kurengana nekerenge ekyo togotaka wende kunywe chai ya somo kobani giteze ngonga bona ayo sikwe nabasaja bande morenganye ebintu ebidingo montano tereta watero kuyasa ndagaki to basa ko niyo bole mosera abantu mukundaro kuka akiwa mwana akuruka akiwa teranga morara makairo tereza songa tere to kuyasa morara makairo ratai to basa ko niyo bole mo mosera abantu to basa kuruzi chibese ngeombe ukolera abantu chai to basa kuchaka ko dress executively oya tukuwa tiyo tumufuko kiko sustain that dress to chaka go dress udarona ni mayaka brigade oje kumaete to kojara jamaa njendire nkoranywa gachanga kane natinda namanya kogende pa abantu bakaga no natindira yore gazeti yawe bombo nagote yore gazeti yawe ya Taifa lewe manye yamunaenda manga sinchira yo wikira no mwajo mutega yore gazeti ya The Daily Nation we manye manga mulikira singa gazeti ya tikuliara ayo na rairo borito asa magazeti aseri eke nege soke chigosori na bagosoria na Stacy Miruka korwa kisi